Xena mill-aktar emozjonanti, xena taqsim il-qalb, nisim bikmin u nisjan u lil-xurxin. Din kienet l-atmosfera li dominat il-velja li saret il-ġimgħa fil-għaxija fil-gżira, propju fil-post fejn it-tajret u inqatlet Pelinkaja, eżatt fil-jum li fih iċċelebrat l-elu 30 sena tagħha. Fil-ħin tal-inċident Pelin kienet mixja lura lejn ir-residenza tagħha wara li kellha festin żgħir ma' sħaba sabiex tiċċelebra eluq snina. Infatti waqt din il-velja, qraba tagħha ġabu l-kejk li kienet qasmet Pelin ftit tas-sigħat qabel inqatlet. Folla kbira ta' nies attendiet għal din il-velja fil-gżira sabiex iselmu l-memorja ta' Pelinkaja li ġiet deskritta bħala persuna li kienet ħobb tgawdi l-ħajja li dejjem kienet bitbissima fuq wiċċa, iżda fuq kollox kienet ħobb ħafna lil Malta, tant li kienet qed twettaq il-ħolm kollu tagħha hawnhekk. Waqt din il-velja kien hemm preżenti fost l-oħrajn il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech u martu Anne-Marie Grech, kif ukoll is-Segretarju Ġenerali Michael Piccinino. F'kummenti lill-ġurnalisti l-qraba ta' Pelinkaja insistew li jridu ġustizzja totali għaliex jafu li dan ma kienx inċident u ma sostnew li Pelin telqet minn din id-dinja kmini wisq u li ħalliet ferita kbira f'qalbhom. U ma tkellmu dwar kemm Pelin kienet għal-qalba f'Malta, tanti li kienet preparata li tibqa' tgħix f'pajjiżna u ma qalu li għalkemm il-katavru tagħha se jkun midfun it-Turkija, ruħa se tibqa' f'Malta. Next step is we are trying to prove that it was a murder, it's not an accident, and that's why we would like to get him as a law enforcement what he is deserving, and we just wish he is not going to come out of the jail. Pelin bizim göz bebeğimizdi. She was our precious only one. Onu bizden aldılar. They took her from us. Tarifi mümkün olmayan bir acı yaşıyoruz. This pain is just not possible to describe. Il-qraba ta' Pelinkaja sostnew li se jħallu fidejn il-ġustizzja Maltija sabiex min qatilha jieħu dak li ħaqqu. Dwar dan il-każ tressa il-qorti Jeremy Camilleri ta' 33 sena illi wieġeb mhux ħati għall-akkużi. Camilleri inżamm arrestat.